Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bermaka berebak nakapi soli-soli kelas 5 malar moga pada sehat kapi ya sayang kena bisa norok pangajaran apa-apa kala berlancar. Satia bersama matura Ustadzah beti ajar beaki carakan matura aksara rajinanna bensa. Saya beda halaman petong polo 2. Macema aksara raja ning carakan matura bada belu bada na, ka, ta, sa, pa, nya, ke, ben, be. Mayu satia acer kendu macem gelu iya Arya na bensa. Nomor situng aksara rajinanna aksara carakananna kan cara ria yo. Nah aksara rajana iya Arya padona akebay huruf M tapi sokona se pampa. Nah teti Arya aksara rajana na. Nomor 2 aksara rajana sa. Nah aksara carakan nasa kan cara ria. Nah iya kan. Nah satia aksara raja nasa ya Arya padona aksara carakan ke iya kan tapi beri cara ria. Lah jeria aksara raja nana bensa. Sebelumnya noles bana kotu tahu geluk angku yenna aksara raja ning carakan matura iya Arya. Nomor setong angku yenna aksara raja iya Arya ka angkui noles nyamana oreng culuk songai gunung disa kota ben salaena bareng saya nyamai are ben bulan. Contohnya nyamana oreng narto. Nah, narto kan nyamana oreng teti naria kotu ngangkui aksara raja. Aksara raja nana segle toles polana nar teti ngangkui lajer nar to akebay ta gelu mare akebay ta polana o berarti beda lenge muso longo. Ben kaangkui noles nyamana culuk songai gunung ben sama cema kia aksara raja naria etoles de ade. Nomor 2 etoles ning aksara de ade mamulana oca. Kalamun aksara se de ade tada aksara rajana kotu aksara nomor 2 ngangkui aksara raja. Mon nomor 2 tada kia ngale ka aksara nomor 3 ben saterosa. Contohna Satima alekna Nawawi. Satima kan nyamana oreng berarti sana ngangkui aksara raja. Alekna polana beni nyamana oreng beni nyamana songai gunung ben salaina berarti alekna ria sakapinda ngakui aksara geni. Nawawi polana nyamana oreng teti na ngakui aksara raja. Teti Satima alekna Nawawi teti sa huruf raja aksara raja bena aksara raja kia. Nomor 3 kalamun dalam setong ocak tada aksara rajana cokop etoles ngangkui aksara kejenga otabe aksara biasa etoles. Lah jeria aksara rajananna bensa bermana kana apalah bena ngarte kapi mon beda setak ngarte bisa tanya kolom komentar ka Ustadzah ya. Satia halaman petong polompa beda lema okara se kotu toles ngangkui aksara carakan. Jeria lema okara obe toles ngangkui aksara carakan
Mon mare foto pas kerem classroom. Ken ke dia pai pangajaran bersama tura malar moga bakna ngarte ya, amin. Ustadzah Toto pengajaran Are Satia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.